Requesting the government and the institution have a joint inspection along with the JCTC and stakeholders and parties. We find it proper to be official. Same one. You know, this was 13 villages in the first case. Maybe from in 2011, when the report was given, I should whenever they get it. Because there will be some time, you know, when we go things but when they get the report of 2013, 2011, So for the sake of the consequence, no, I'm just telling you the problem. Okay. Yeah, now I have to overcome that problem. I mean, it's like we put demand on the table. Mutas ni, layak menkendu yau Chief Minister Hapo Juai, bari labuk ya diban santli kita kolong ba kai belajar Hapo sedang mukrok. Kaban kong kolong ban set up kita gi BOP Hapo gi zero line. Bar kebaar kolong ban le ke joint inspection bagi JCDC bagi kita gi nong sedang juga mukrok ni nong ilam sedang Hapo mukrok. Ban lap ban syam ya ketika jaka bapura ban bu ya ketika BOP hagi zero line. Ban bu ketika permanent BOP outpost Hapo ketika jaka. Bat kebaar kolong ban ai borno igi pulit di BOP pandak sorka kelabu ban penpai kelapat di kita ginong krun jaka ginong tu jaka entai nepo asam sepo ke jelam igi halia bat kebasang la mendong ba ilang bu ke juk jing doa nak por ka sengi kolong ba ya library ki sinong kasih jantia hapo block 1 dai ban penpai no bat ban repeal ya kita iga notification sijar nais pak sanpuai jong governor of Assam ban penpai no igi jaka kasih jantia sepo ke jelam igi halia bat ke ba khaduk liang sengi ni penpa sai kedar ka sokar jela baga de ban ai ka full protection ini ke jingada ke ba ke belong immediate protection di kita ki pradok persnang ki basa po block 1 ten liang seng ila keren mene bot uling UCM ula pularu bar ke jing pular kolong baga benengkong ke jing dewa jungi ke BOP du matang i baga sorkar kala sim sisa ya ka orang serius benbu ke BOP hapo kita ki border area ni kita gi kaput hapo jelam bigalia hari liang seng i banjur kolong benbu pai hapo gi zero line banyak jing ada kinong susnong bat ki pradok persam kita gi basa hapo kaput jong jelam bigalia ke jing kular jong UCM kolong ba hot ula menjur ban le ya kata joint inspection bagi JCDC rekat bagi nong lam snong bat benbu kita gi border outpost kita hapo zero line borok ki kaput jong jelam bigalia khantam kita kisah mukro, bat sekawai nilang senghi di persajur, jika jingkeren jong UCM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council, kalau ke jing ong jong illegal settlers, ini kita kinong song bian hapo ketika jaka block 1 ini kita jaka kaput, bat awat ni sutu kadang ke jing temu ban bu ki stasiu jong teu forest guard jong Assam, bat tunjuru ban snai taki school. Kum ka jing kenmau yu teu jing sak kenmau yu teu forest guard, nilang seng ni persajur ikan ni badal yang UCM ru ulang ba ke sorkaru ke persajur bat ni kerpat ki perlok Karbi iban te ke jaka block 1 na Karbi Anglong ba sobha ni khmat wat conclude ke jai beriu wat keren songshit namar ba kami ke por yang dia per jai beriu bar ila mendong benda mana request notice ni Karbi bersama masak apa ke jelah ke jungi